Курманалиев Медердин атаандашы Алтынбек Акматов. Келиңиздер, айтышка кезек берели. Медер Курманалиев, Алтынбек Акматов. Кызык айтыш куруп берсеңиздер. Aman bu kalkım aman bıdın andan amandaşıp alalı. Haldı dağıdın elminin salamdaşıptın alalı. Atayın kalkım geliptir mundan uğulgan songa varım. O elmirdin şakirtleri de bolgon son bugünün çıkpaygan titto kalalı. Mına kaş kayıp çıktı katargana, gayrıgı mungdu Medirbek. Koldoşup tolon el geldi bugün kozda vırdap toy verirdi. Emiş hankılda vırdap vere görmeke şabayın eldin suvasın. Toğ eter jerin aytkanda kalkım tolkundap barı çulasın. Hajarı çıkıp doңay tıştın aldıdan elin dulasın. Bulçun etin çıtırap buydalbay turgan, gıçırap hazır bulkunup turgan doburasın. Öyrөнгөнүңдүң az emes ülgala turgan agasın. Tağdırdın işin uşu dep kedi taksis bolu kalasın. Anan ala gödün jayың бар, aranjировка жаздыр var tis bolu kalasın. Haytor bir orunga tura albay, büröne göңүl bura albay, nары beri do çabılıp, bir karasan çok bolup bir de gelip toy tabılıp. Geyip cüretiniler seni getpese dep жаңылып. Gör albay senin aradan göçürüp toy sagınıp. Anan tarınıp kalmay jayың var, inisel tamaşa kılsa doy жаңылып. Emi bir rüyadan uçkan bıs bolbostur bizde kasçılık. Erkingdi jıyıp geldin bin essiz kıyaldarыңdың eski jılgan oy tapşırıp. 30'tan arın açtыңız oynok kes kayda jaşçılık. Koy koygan jengem şef bolup adır kolungdan kettin oy başçılık. Emi çımınday jandan tüngülbey meke çirak bol, jengem buyursa çıgarat senin oy tas kılıp. Uruk saat berip jenge biz udurgup kelgen ekensin, uşul aytışka bugün doy çaptırıp. Andan ürpen böşüp görörüң üstökö bostu koy bastırıp. Sayratıp kızıl tilingde sabırın tütsün iningdine. Bugün sahnadana görçüm atkılıp. Barakelli. Жооп бериңиз Медеке. Oy ürpöңдөp çıktın bu özüң, üşüp kelgen okşoysun. Şıkap kişi salışkan, biri menen yarışkan. Marşrutka çirkinge düşüp kelgen okşoysun. Şarda tığın baştalıp şaşkan jerige karmalıp kütüp kelgen okşoysun. Tütün ışın Bişkektin jutup kelgen okşoysun. Жазыр кустургучтардын заманы, сен ушу кусуп келген окшойсуң.
Вали. Мат кылышпай бүгүн биз алтыке кат кырышып ырдайлы жан ачынып териктей жактырышып ырдайлы чукулашмай жагынан чоңдорду туурап үлгү алсак чокудан кудай урбайбы абирин сыйрып ыргытуу алардан адат турбайбы эмиң алтын үндүң алтыкем асылдың менин жашыма жаштыгынды сурайсың кеткен ал келбес жазына өйдөлөп баскан тепкичиң өмүрүң ачкан казына айыптан эмес айыптан таз түшөр түшсө башыма анткени өзүң айткандай кээде такси кылып кыбырайм таңгак айып бул табартыман келгенде тамак өтпөй тыбырайм бу таразасыз тартиби така кагып турганда таксиден деле тыңыбайм анан баарынан көңүл калганда бугумду жазып ырдайм. Вали. Букту жазыңыз бүгүн. Улуу устатым айткандай таш жегенди даң үйрөткөн татаал болду замана кара селдей бу күрөш карабайт экен чамаңа өздөштүрүп той баштап ой мына өзүң да элең тамада тойлор токтоп калганы тарыды айла сагада изиңди кайдан алып кетти азыр ийниңе илген араба эми кебиң кыска болгондур эсепчи келиң балага баягыдай дагы бир мактанып таң актанып жарыңды кошуп ырыңа мейли чыгана сабала. Вали, жооп бер алтыке. Сабала деп турасың анда сайратайын тилимди Меке жакшы билбейт экенсиң жаныңда жүргөн дөңүнүңдү А мен ызгарына сууктун үшүгөндөн эмесмин Үйдө жатып иш кылбай шишигенден эмесмин Эл кезип жүргөн ак үйдөң эрендерден эмесмин Элдин зарын укпаган кереңдерден доң эмесмин Кусуп келдиң деп айттым казынасың калкындын жегендерден эмесмин О кейсиң меке кейсиң пандемия дегендин кедергиси тийди деп Аманат дүйнөдөн уш экен азабы жыргалдой бир жүрөт Эл менен бирге болом деп эрки күчтүү тим жүрөт Эзилип шорлоп адамдар эчен өткөн замандар эртеңки күндү ким билет Ой сабырдын түбү саралтын меке сананын ойго жыйбагын А көрө жашаган жакшы жайдары жашоонун сезип той жыргалын Өзгөртөм деп барысын өжөр адам көшөрөт Ары жоктуң ой мактасаң алыска кетет той көкөлөп
Ой ақылды шықсаң алғаның ардақтап тұрады бөпелеп қаталын зарын тұрмыштың қайраттың адамды ой көтерет шүмірейіп жанын жейт шу үшкіріп бағын жейт шүгіршілік той қылбаған талайлың елден бар қалат талантын балап тосилаған ой керемет өнерді ақындық кел атқан байкеді қидадан жақшылар арбын арада жаңшаған сенде ақынды жаманды ой қибаған эми жаратқан сені жалғасын жақшыны жақшы жандасын талбаған емгек артынан талай бағы жанған бар таланттың көріпті пайдасын фит минип жүрген медекем бұйырса жипке минип айдасын анан жипке минем деп жүріп дитин койбой көп жүріп биікте өспөй бир талант иткеле минип калбасын Баракелді. Жооп бериңиз Медеке кыска кайрык менен. Фит минсем дагың алтекем жип мингендерге суктанбайм Қараламан қатмардан қара башымды құтқарбайм Беленге жалғыз ұмтылбайт бечара зарын ұққан жан Алсыздың тыңдап арызын амалсыз чөгөт құрған жан Анан қантип кейбейт алардын көнүн туйған жан Халыққа күн тегіз тигенче қайғыры бырдай беремин Қары күшті мезгилди қалқ менен бирге жеңемин Алыстатсам да сананы асан қайғы тереңим Оңолу белим кеткенче орозгерге жеткенче ойлонбой жаша дебегин Антсе дагың алтекем пейлиңе дилим ыразы Ар өнөрдөн шығың бар алтынсың өзү ырасы Екөөбүздү таптаган устатымдын уясы Шығыбызға шық қоштей устатымдын кубаты Нам сыйлыктан жогору Ел Мирбектин шакирти деген сыймык оболу Устатымдын багытын улай турган бололу Калайыктын кайгысын сурай турган бололу Баштаган улуу максаттей баарынан өйдө коелу Месең алтеке кайрыгыңды тыңдасын кеченин келген конугу Баракелді. Чоң рахмат. Кыска кайрык менен жыйынтыктаңыздар. Мекең укмуштай мыкты сүйлөйсүң устатымды пирдейсиң Өзіңді биік көтеріп өзгөчөмүн билдейсиң Арманду элде ыйлаган азапка башын чырмаган асан кайгымын дейсиң Ойгур кулдап учкан кулалуу кушмун дейт өзүн будагы Аланысын сыңары асан кайгы менмин деп айтканын көрчү доймунабым Ой мекең андай сөстү коелу агайын элиңдө күлбөсүң Ал сөзүңдүн угушсаң асылдар сыздап той жүрбөсүң Асан кайгымын деп сен айтсаң Арыстанбекмин деп мен айтсам
Өйдө жактагы бирөөбүз өзүн манас сезип жүрбөсүн. Баракелде. Жамалы жаркын таң эле, жамакынгаң ойхан эле, сайрасаң үнү булбулдай, санаты шекер дойбал эле. Ак эмгегин дой элине аманат кылып той тапшырып, кыргызга 40 жашында кыргызга, 40 жашында ой кыргызга өнөрүн таштап той карачы. Өскөм турбайбы бир кестең өзгөрүштүн дой баласы. Ошоң улуунун жандап той жолдорун, улуунун кармапты колдорун. Агайын элдин догашында эки акын айтып жататтың ойлорун. Бүгүн Медер менен Алтынбек айтыша турган чагыбыз, устатыбыз бар үчүн бузула элек той карачың улуулардын дойгалыбы. Акындардын доңарубак элге тийсе экен жарыгы. Ой, тоодон да салмактуу болот турбай бул Эмирбек устатыбыздын салымы. Көңүлүбүз той толсо чой, бакыттын кушу консо чой. Алдыңарда турган эки акынгаң эргитип кичине келген эл алакан чап койсо чой. Бари. Жыйынтыктаңыздар. Мына 40 жашында кыргызга кылымдык эмгек той жасаган, чыныгы талант Элмирдей. Чыгар калкындоо бүзөмүк, жакшы күндөн ушинтип жаму журт менен бирге, дайыма сахнанын төрүндө айтышып бирге той жүрөлүк. Элмирдей улуң устатка келген эла бүгүн күбөлүгө. Баракелде. Чоң рахмат, чоң рахмат, чоң рахмат, чоң рахмат. Мына санаты Сакадай чоң рахмат, чоң рахмат. Медер Курманалиев, Алтынбек Акматов. Сакадай бою сары алтын, санатынын бар алтын Алтынбек Акматов. Ар намысты казы ырдаган, аябай эле назик ырдаган Медербек Курманалиев. Чоң рахмат.